Ka Upper Shillong Sports Social and Cultural Association manla usnam ke PYNLONG ya ka tournament badminton ka kentiru kalayo ban sedang biang ya ka jingle kai football under 15 jangka 14 A.S.KHONGPHAI Memorial Football Tournament araja apusau hamaran shinong nong umlong hakani ka sengi sedang layo pli perda da presiden ke senjuk uba Endra Kharkongor kum ukongsan haka jingdon lang usekretari ke shinong nong umlong uba Shepherd Karsono kum usumbut kongsan General Secretary ketika senjuk uba Richard Nongneng bat kiwe hakani ke sengi sedang la PYNLONG ya lai teli kijing ya kai hapdeng kanong umlong sports club persya ya ke perda football club kumju ke Dakan football club ya ke Nong Pure sports club bat ke umlingka sports club ya ke RIH football club kabana lum pedeng Wara jasau. Angut kerumba kibla khrano ibu menyusun yang minta. Ngai kedua iki kenton. Perkaya nga ngindon meeting hamana saumer rengkat berkerumba asam jong kesong saumer. Jong meeting yo yang ke meeting bangin sengi ko ka asosiasi jadi tik syo nga pesini pi komo ana bapin long khot jo ka asosiasi buka biang baik orang mulai orang. Komo baik orang komo baik. Sab baik berkat. Jika kita meeting, ada jauh tahu kemau, kita dimulai Februari Mac tu. Kami masih juga, kita mulai jadi fikum presiden. Ayo, fikum presiden. Kalau mana parti presiden, mana bagi kau fikum presiden fi. Si kalau simti fikum presiden juga ni kan, ASEAN itu terpur, jadi sah. Maka kalau membuat apa presiden buat ngai kedua ini mah, orang Nada weri PYNLONG membarangi te yung ada pesa kini ram belum bumlu semua tak tekstil mah semua bahasa kata tidak ton ke sports club ke sports association kami kompetitif ni apa sudah bagi tang ala belai kita ano senam kita ano bukan ke tournament ke ke PYNLONG tinggi pada ini pekat juga ini sistem bangin pet bahkan ni kan perjalanan dulu arah jasau mutal aku film Batai wara jasau itu epi. Batai ke senong nong long. Dak baburo me keno ke senong nong long berkoi. Kita mukai ba aingi ikani badan pasdang ikani tournament A.S.KHONGPHAI Memorial Tournament ke first. Lukam tu ile ni popular nong long. Bisi boy ke ora ke senong nong long berkoi. Nong ada ino rai ke senong nong long berkoi. Sungu epi, jadi supaya epi, ikan badan ini, ikan badan epi, pengisang itu dengan hawa raja saw, teman penuh tam, raja naturu, ia perlu berpasir raisir hangni, apa, buan kiri orang ba, apa, gerap, ikan ini penbahai ini badan lu bahan sendiri, akhirnya, jadi ada kenal sah bidang, kini badan dengan dia penbahai siu, maka pet, jadi Seribu bayi kalau, tiada kini ketika arfus nak mentah, kini ketika ke tournament bakal jom khatsau ke A.S.KHONGPHAI Memorial Under-15 Football Tournament arajar asal. Di semua kemen sibun, bah dekat tingkai sistem mungkin di kot juga saya kini di jalan sekali badan saya bersama mendukung. Bani Star, Rendokson, Baar, baru sekali football kata kapur, pantah, milioi ba, Asia, Nengdong. Tidak tahu apa yang iyo segala pun ki nutri mentah kam kembang suai kita jadi berkoi. Jadi itu sistem buat akan hadu mentah ilala berpeluang ini tournament. Jadi keprinsipun tu ipi baro. Semua komen sipun Nakabenta ka Upper Shillong Sport Social and Cultural Association ya ka bakayo pan sim ya kani ka shnong ngejengi ban kenmau ban PYNLONG ya kani ka tournament ha unis na bobomenta ni semua komen sipun nakabenta jongpi ban kenmau ya ka shnong ngejengi ban yo ban PYNLONG ya kani ka football but ngingit stem ba kani ka jing PYNLONG ya kani ka football kumangi nakaliang jong ka association ni jongpi Layo ban sedang haki Islam ki blalet nakapor si kapor bag layo ban sailu ya ki kena
napok kani kathan operslong kibala ban peni kisap kipong jengki hawide kam sport kam lekai ban ni shisha ban kidon kikna kiblayo ya kaban kiu artet kibala banang kiu haka jing lekai jengki la kalong hapok ka state bat kumjuru ban mi shabar jong state bat kumjuru hadu ka national level tingi so komen shibun ya kani ka ASEAN kablayo ban kendai ya kani ka football session pat ban pelong ni national jingi ban ngingai ba session pat lembaga ni ka tournament minang la ya ka ban nang sei ki samla ki head ki berit ki banang la banang kentiu yala di ha kam sport pada ka jing lekai ti nakaliang jong ka snong hi nim ngamdan da kumwai pat ni sngo komen bat ni sngo pau bicing ai khublei na kam ta jongpi ban ngingit scam ba kan ni ka jingpile kai ka ban yo ka sedang naduk ta kasni kan long ka bayai bet ka bayai nanti kat adu kasni ban penkut ya ka ban aku juga por ni ka por ni shim ka wi ka kabu ban ai khublei nam ta ki team ki ban yo ban le kai ni ka por na ka benta ka nonglong sport club kumjuru ya ka perda football club ka ban suyo ban play ka ni ka game ka ban kong ha ka ni ka si ka benta ba pinyo ban le kai pha apo ka jing le kai ka don ka jing job ka don ka jing ram te nganget ba pin pri lagi jong hisap bat bat nganget ba ka team ka ba le ba hi kan yo ya ka jing job te ai khubleng ka kitbok